Iċ-ċogħol f'Malta bħala punta bidla, laqgħa importanti. Kliem is-Segretarju Ġenerali tal-Commonwealth Kamal Sharma li wara laqgħa mal-Prim Ministru Joseph Muscat fi New York esprima l-ottimiżmu tiegħu dwar iċ-ċogħol f'Malta. A lot of initiatives there pertaining to trade, pertaining to climate change, pertaining to small states as a whole by creating a center of excellence on technical cooperation, and statement on things like climate change will arise from it, and people will see that the Commonwealth was a much more ambitious, much more productive organization after Malta. Sharma innota li għall-ewwel darba fiċ-ċogħol se jkun hemm forum tan-nisa, pass innovattiv li l-kapijiet ta' gvern se jilqgħu. Punt li dwaru tkellem ukoll il-Prim Ministru Joseph Muscat. Forum li jitkellem dwar issues ta' ugwaljanza. Hemm bżonn li għax f'ċertu pajjiżi tal-Commonwealth hija problema l-ugwaljanza fis-soċjetà li mara mhux meqjusa ndaqs bħal raġel. U iktar mill-Commonwealth ma jitkellimx dwar dawn l-affarijiet għandu jibda jippunthom u jgħin lil dawk il-pajjiżi biex jidaħħlu l-ugwaljanza bħala l-mod ta' ħsieb tagħhom. Barra minn hekk il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li minkejja l-kritika, inkluż tiegħu stess, li din l-organizzazzjoni spiss tħares lejn il-passat u mhux il-futur, din hija opportunità ideali biex il-mexxejja jidħlu f'dibattitu kostruttiv fejn bis-sehem ta' Malta bħala membru tal-Unjoni Ewropea titwassal ukoll il-vuċi tal-Commonwealth fl-Ewropa. Il-Prim Ministru żied jgħid li hemm idea ċari biex jitpoġġew fuq il-mejda waqt din il-laqgħa tal-Commonwealth li l-importanza tagħha ġiet elevata bil-konferma tal-preżenza tas-Segretarju Ġenerali tal-Ġnus Magħquda Ban Ki-moon.